Rainbow Mizo Channel clear tu le ngai thatu te chibai kan buk le thau a cheu US President Donald Trump malak na Tariff anti san chuan US sa athazong in ngong aron nai thut maya US market hlut na timaila S&P 500 index chu azwanin haron zwang chhota dor mai ane nuclear deal chungchanga US in Iran na taka pressure hapek lain Iran chu aron rosana sataviau maya President Donald Trump chuan Iran laka hian kut kan thak don ani chuan Israel hi ama hroi tu ani don ani ati US nen hanin karbo ruak asosanga heti rol hian Israelin Rafale hache vela beipui thak na huam zawjok in hankal pui tran mek bok Iran President Mahmoud Pezeshkian chuan American investor tachu localula kanrama hian sum ron invest ro atia heti rol hian voitam tak lo hnol to ma sela voin hian omana direct in biak na US nen hanai don hane anin biak na tur borok hi atang lea Iran hanin khrosa heti rol hian US President Donald Trump point Iran in nuclear ral thuam manai lo nan atulani chuan Iran bay ani tur thu vau khan na hati chok boka Iran President Masoud Pezeshkian chuan Tehran khopui tangin thucha asoya Iran hian nuclear bomb siam chuatumin malak na kan nei lowa trumtam tak khothangram ta hian min fia towa Iran nuclear facility ta hi trumzazet verify ani towa khothangram ta hian anduni chuan trumsang khat po ron verify ro se hatia Mased the Times of Israel in report tanpek dan chuan Israel ti chiat na tura thutiam lo nei to tu Iran hian Iranin uranium enrichment anai chu za somruk thlangin hati pung toa hei hi nuclear ral thuam siam chona tan lo chuan enga ma man thei ani lowa International Inspector 10 an nuclear facility te endik an tumna po Iran hian trumtam tak anti khotlai to bokani tin han report ve thung ane Mahmoud Pezeshkian hian Iran Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei chu afakle boka ani thatna wang hian American investor 10 kanram chunga investment anti hi dodalna kan nei lowa American investor te localula insum te ron invest rotin asom zui bok ane engponi sela romhan lokang chuan voin hian direct in biak na chu hanai ngai dona omana Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi le US Middle East Envoy Steve Witkoff ten in biak na hi han kaihruai don hani heti rol hian Iran le US in karbo ruak hi athata ti na hani chuanglawa US Treasury Secretary Scott Bessent chuan Tehran in nuclear ral thuam nei tuma amhalak na kalmek hi top san hatum lawani chuan khovel tan thilhlom tak ani dona heiwang hian US chuan target big na in Iran laka hian khrek na thar ha pe ni hati hemi chungchanga hian The Times of Israel in report anpek dan chuan US Treasury Department chuan Iran om entity pangale Iran khole tui mi pakhat laka Iran nuclear program an thlopa wangin khrek na ansiamani ti hanpuanga hei hi Tehran in nuclear ral thuam nei tuma amhalak na kan do dalna ne ati Treasury Secretary Scott Bessent hian asoijal dan chuan Iran sarkarin ngaitona fimlo taka nuclear ral thuam azon hi United States tan chuan hlom tak alani renga regional stability le global security tan po hlom tak alani rengani hatia Treasury hian Iranin a nuclear program le destabilization agenda zawzoka masona tura abeina engpo tiboi turin kanman role thunai natachu kanmang chunjom zeldonani hatibok US hian target big nain Iran laka rek na halo petoa Atomic Energy Organization of Iran le anmani ne na injom na nei tebaka Iran Centrifuge Technology Company tesa hanti telaka rek na hi halo peto ane heibaka hian US chuan Iran ne na hanin biakna tur chungchanga hian Iran hian nuclear deal han chop chuat chu pom ngei turin na takin hanor zuimeka tukin darthum hapel nu dewa khan nuclear ral thum chungchanga in biak na hi halo chamani chuan Israel chu Iran bai pui thak na konga hruai tu hani donani tin President Donald Trump chuan hapuanga media ten hena hasoi dan chuan Israelin marhruai dona wang hian US chu aral bang don ti na hani lowa Israel le US hian Iraka hian
military strike kan kalpui donani chuan chu operation kaihruai tu tur chu Israel hani donani hati sipai cha chhuatir chungchang hi amma khan media ta zona po President Donald Trump hian chiang takin hasoi dulawa maseni zan lama zona hanzo achana hian inbiak na hi alho chamani chuan sipai chakna man hangai dona chumi tur chuan US chu hain paya heibaka hian Israel hi nasa takin hain rol dona he operation kaihruai tu turber hi Israel hani donani tin Oval Office sa thuthar thedar tu te hakom na asoilang ani hei hi US military le Israel sipai te atrulani chuan Iran baiturin ancha chuak donani ti chiang taka asoi voi khatna ani President Donald Trump chuan media te zona changin United States President hi tuemo kaihruai na le engram emo kaihruai na hnuaya akal ngai lawa tu man min kaihruai lo kan ti du chu kan ti thina ni hati President Trump hian zona changzelin hun tlem te chau kan naya mase kan hun nei chun hi lutaka man kan tum dona achan chu nuclear ral thuam Iran hi kan nei tir don lawane nuclear ral thuam nei tuma han malak na hi a hlotlin kan phalsak don lawa chu chau chu Iran laka hian kan thil phutania Iran hi aro pui kan dua an nei thailo tur om chun chu nuclear ral thuam chau hi nia chu chu an ni point an thriam turani hati hetiang ani meklai hian President Donald Trump chuan tariff chungchanga tuna amalak na kalme ka hian thil danglam tak mai ronlang chuak omta hei hi khovelin mak anti po hating hial boka China hi an target bernin ashriata President Donald Trump chuan tariff sangjok latura ruam manna asiam jinga ramtam jok laka tariff chia sangjok latura ruam manna chu ti khotlai hani donani ti hapuanga hetianga ti khotlai hun chung tur hi nisom ko chungani ti soin hemi chung hian ramsang tenen in biak na hanai chunjom dona heng ramsang te hian US bungrua hanram chunga hanlak lu te tangin chia anlak thin chu anti hiamani chuan President Donald Trump hian Tariff sangjok lak saklo turin ruam manna asiama ti chuan chia sangjok la tura aruam man sa nisom ko chung ti khotlai ani donani ti apon hnuai hian US market lutna timaila S&P 500 index anti Standard & Poor's 500 index chu nasatakin alutna asang chawa azwanin azwang sang chawani tin Investopedia chuan han report ane tichuan Trump hian aruam mandanang chuan China telawin ramdang ramtam taktela katanga chia sangjok la tura aruam manna chu hatin hiamta China laka chia kanlak turzat chu zasom ni panga ti punani tin hapuang zarjui boka tichuan The Guardian in report anpek dan chuan President Donald Trump an China tilo ramtam jok laka chia ati top nuwa maktak main US sumdon na lutna chu nasatakin hapung chauta S&P 500 index si khovel indo pui panhinan hulama asan ber hun atheng chomeka hei hi investor tam tak ten han paisa ania maktak main chu baisa na chu ti hlotlin ania President Trump malak nale tariff chungchanga amalak na hian US Standard & Poor's S&P 500 index chu alutna nasatakin hati sangta US market lutna timaila market capitalization weight index hi tunang hian voile khata asang thut ngai lawa indo pui panhinan hulama pheichuan hetiang hi mu alani ngai lawani tin The Guardian chuan han report ane The Guardian hian report anpek zeldan chuan amma khan nasatakin hatlan hiam mana mase voin hian 9.6% vela azwanin hazwang chaudor maya hei hi hunkal toa khovela market lutna santan enin record break tu ani hiala the Dow Jones Industrial Average po nasatakin asang chawa point sang thumvel zata sanga inward chawin Nasdaq po 12.2% vela akai sang zokani tin han reporta hetiang thilmak hi khovel sumdon nale marketa hian mu alani ngai lawani tin han report hial bok ani tichuan US hian chia sang zo kalak na tur chu China chau anita chia hi zasom ni panga halak sakdona hemi dilo ramdang zongjong deu thola katang hian chia 10% chau alavek dona India tan po athoven thak huain harinoma amma khan India laka hian chia zasom ni paruk la turin ruam manna halosiam toa masa India po hi chia 10% chau lak sak tura thutluk na hasiam jinga hian kantel ve tabok ane
mitam takrin dana chuan President Donald Trump hian China nen tariff war hi kalpui tak atum don in hariata China hian nimin lama kanron puan ba ka khan US sin chia sang jok lak sak tura thutluk na hasiam nuwa chanlet na hanon pevelea US bungrua hanram chunga hanlak lu jongjong atranga tariff chia za somriat le pali kan la don ani tin hanpuang jara hemi chanlet na tur hian US chuan za mai po du tok lawin Chinese product jongjong US sa hanlak lu trangin chia za pali han la don ani ti hanpuang zui le ta ane hemium ziaber chu China hian han thil siam chua jongjong te US sa han thal thei don lowang tluk ane tichuan economist ten han soidan chuan President Donald Trump masa khan China le US trade war lian tak mai mu alo ni towa mase tuna chuan kha aya nasajok fe khan US China trade war hi kan hungai dona President Donald Trump thiltum dana tranga thilang chiang ta chu China hian nasa takin hantur dona US economy ro chuan an hiam pha hanring lo hlom ane heti rol hian sumle pailama harsajok deu khovel ramdang tam tak tero chuan han tur ngai hanring thung ane President Donald Trump chuan tariff kanti san chungchanga hian kathil ti hi kakhachenge mema khovel ramdang jongjong te hian White House sa min beturin minon pandonani ti hi kakhacheng sa chu thil chu atakin halo thlenga chuwang chuan tariff chungchanga kathil tia hian kachianga America hi ramro pui taka kan siamanga chutatang chuan khovela hian remna le muan na kan thlentir donani hati hetiangani meklai hian Middle East lama po borok thar hom chunjom zela Palestinian Islamist group Hamas ho ta chuan UK global terrorist firfiak polanga hapuan na chu daudalin lisakngal tura hanphut baka legal challenge sansiam bok ane hemi chungchanga The Guardian in report anpek dan chuan October ni sari kumsang hi somni pathuma Southern Israel lampanga Hamas ho te hanon cheta mi sangkhat janhi chuang han than nuale mi puipoi selo janhi somnga vel mantu Hamas firfiak pol ta chuan firfiak pol ni lovin Palestinian Islamic Liberation and Resistance Movement ani thu hansoya Palestine mi puite zalena tana beitu tele mi puiveng him tu Resistance Movement ani ti hansoilanga heibaka hian Palestine mi puite daudal zonga Zionist ho project te loma chon tumna hani thu hansoilang bokani tin han report ani Hamas ho ten UK Home Secretary Cooper nena thubuai han thelua hian British Sarkarin Hamas ho te khuakhir atumna hi thildiklo takania hei hi kumjapi khatchuangjat kalton nuwa Palestinian rama Zionist ho ten ramlua antumle Palestine nam ti boral na han thlop zia lantir tunia British hian Israelin kanmit te tam tak an thana le an suatna hian inrol na hanai chunjom zel chungpoin Hamas chuan Britain tan hlom naing ma kan siam lova eng tiklai main kan siam ngai lo boka chuwang chuan firfiak polanga puan mintum na hi topsan turle hlip turin kan phutani anti heti meklai hian nizan lampanga khan Israel sipai ten Gaza City le ache vel sujaya area vela te air strike kan nei chiam boka Palestine Authority ten han saidan chuan hetianga Israel sipai ten beipui thak na han nei wang hian Palestine mi pui poi soilo mi somni le pakwala in nun na han chan phani tin han report ani Gaza Health Ministry chuan report an pek zeldanin sujaya area vela han chetna ba ka hian Gaza mun dang mun franga van boro ka trangle leilam panga tranga in beina mun franga an cho chhuawangin Palestinian mi pakwain nun na an chan pokani tin han reporta masa Israel se pailam pangchuan thu chua han siam danin Sujaya chevela hian Hamas senior militant thren khatte hanoma chungmi ta chuan Israel sipai telaka poi khoina lian tak thlentir tumin mipui tamna hmuna minbei antuma chu Israel sipai ten kan hriat vele Northern Gaza Sujaya mun mipui tlemna lai dewa kanchet khalta Hamas firfiak pol engemozat kan thatani tin han report ve thung ani Palestine thop tu Al Arabi Al Jadidin report tanpek dan chuan nizana Israel sipai ten sujaya le ache vela strike kan nei wang hian residential block tam tak chu ti chetania heta hian Palestinian poisoilo mi somnin nunnan chana tichon hetianga thila thlen ma hian nimin nilai nia vek khan
ใบปุยทักนะห่วมเจ้าจกกาซาอิสราเอลสิไปเต็นฮันรอนกัลปุยาให้วางเฮียนนุนนัจานอัตเลมเบรามีสมปริยัดเวลฮันอมบกามีสมเลจวงจัตินเลียมฮันตัวบกันิตีนฮันรีพอร์ตอันเนเฮติโรลเฮียนปาเลสไตน์ลำทุชวกฮีไอนังเลวตันวยมายา Gaza Civil Defense Agency spokesperson Mahmud Basal Chuan Palestine mi puitetana pasal thahoi sen Israel dodal tu martyr somni anomane tin ha report ve thung ane engpon isela Israel se paite hian Hamas hote tukjal vek hi anthil tumlian takani ti hachianga nimin lama kanron report ang khan Hamas Rafah brigade hopo noidar vek antuma voin lama the Times of Israel in report an pek dan chuan tun naya Israel se paite Gaza anchet na sang hian Gaza Strip Bram Rile Buffer Zone an siam chu nasatakin hantizawa hei hian Rafah khopui pumpui atanga Palestine ho ramlua chin Palestinian enclave zasom nivel zat ahuam bokane hantia tichon IDF te hian Rafah khopui pumpui atangin mipui jongjong te in son chuak vek turin hriat tirna hanti chuak bok ane hei baka hian the Times of Israel chuan report an pek zeldanin Morok corridor felfai taka siam fel hantum dona Mizo hian IDF buffer zone chu Egypt ram ritrangin Philadelphia corridor area te chumi tranga Khanenis khopuilam hoi kilometer nga vel thlengin sipaile ralthum chikrang krangnen inzar phar antum dona tichuan hual chunga hian Rafah khopui pumpui chu da hani donta heiwang hian indona muala Hamas ho chakna bulpui ber chu chut cha hun hanhai to hleni antibok The Times of Israel hian report an pek zeldan chuan Gaza ram ridanga po IDF buffer zone hi ti zaume kania mun tamzo ka chuan meter zatam takatangin kilometer ni thlangin buffer zone hi siam hani mek toa IDF ten Gaza pumpuya tranga Hamas hote anwai chimi hun chu athleng don hai ta ni antibok ole khati jong kha tuntumata na report kan buat sai thaite nile phot sela kan video like le comment te milopek sakle thau turin kan ngen chau ane